natuma kumurimo akatugendera, ninde natuma kumurimo akatuvugira. Yesaya arerura ati ndi hano mwami ntuma. Ibisarurwa n'ibishi mu murimo w'Imana, abasaruzi ni bake bo kubisarura. Yemwe bakozi b'Imana nimuze dufatanye n'abayobozi twahawe dukorera Imana. Yemwe bakozi b'Imana nimuze dufatanye n'abayobozi twahawe dukorera Imana. Yeremiya atanga impamvu kari umwana muto cyane utabasha kuvuga agwirira ubwoko bwayo. Imana ituma Samweli mu rugo kwa Yesayi gutoranyayo umwami uzayobora ubwoko bwayo. Aja abasore beza Imana irabagaya, Dawidi wari umushumba bariwe utoranwa. Mu gutoranwa k'umuntu ashobora gutungurwa, Uwimana ishimiye amwitisha amavuta. Ibisarurwa n'ibishi mu murimo w'Imana, abasaruzi ni bake bo kubisarura. Yemwe bakozi b'Imana nimuze dufatanye n'abayobozi twahawe